پشتی بریارە سەرۆکی هەرێما کوردستانی ڕێزدار مەسعود بارزانی ji bo derbasbûna hêzekîn pêşmergên Kurdistanê ji bo bajarê Kubanê hejmarek ji van pêşmerga derbasî Kubanê bûn ji bo rizgarkirina wê ji çeteyên Daeş û Sabah Mahmud Xencer yek ji wan pêşmergên got derbasî şarê Kubanê bûye. Kamîra arkê seredana binamala wî kir û wiha hestê xwe anîne li ser ziman. Em ihtilafê wan sinora nakin ev sinorê dijminî bo me deyînayîn. و امی شرح خواهی بکن حتی مرنه و صباح جی چویا کوبانه کوبان دوگ جی کوبانه فرقا کوبانه اربیلینی نویا خانقین من دلی جنینا او شنگاری جنینا صباح جی چویا وری صباح جی حمید لی خواهی چوی بو ملت خو بو ولات خو بریارا سروکی سری ما باب ما یجیو وام بخوا بی سنوری کو یعنی دجمنی بو مدینه پینا قانان ما بتزانی هر چهار پارچه کردستان بنا ایک و براتی بجین و کسی چه حق سلمانینا ما چون تعداد چه کسی چه ایده جمعیت خانه کردنا ما جی امج الشعب قلت ما جی ایده خود آزادی خود فید و اصلابات زنی لدیکی شهید حماتكم و جابي جماعتكم والصباحي وهبالتي وخاصة عميد قهاري. صباح محمود خنجر خلکê devera komelgeha Muqbileya ya bi ser parêzgeha Duhokê ve li ser rêka sereka ya di navbera Duhok û Zaxo de ye û xudan sê zarokên yên di navbera 4 heta 8 salan de ye û ji demek dirêj ve tevlî hêzên pêşmergên Kurdistanê bûye. Pêşenkî bi xêr hat navetkim rêz û silavên me ji Mes'ud Barzanî û hemî miletê Kurd ferqa Kurdê me û Kurdê Sûrî û Kurdê Kobanî îne hemî her Kurdin her êkin ev biryara serokya mutrazîn elhamdülillah sabah jî bo keyfa xwe çûyîne me di çavê dijminî jî bişkênin em hîviya serketina wan înşallah Xwedê dê wan rizgar ket bi xêr û selamet înşallah hemîdêna malît xwe nav îyalê xwe rêz û silav jî bo hemî Kurdê Kobanî wê Sûrî wê Kurdistanê û hemî bo Sabahî û heval û hegirî û hema em dilê bila me ve nebêt em hemî baş in elhamdülillah ve bab û birayên me û mamên me hemî li malên el def me ne وإن شاء الله بسلامتي بزفرت أمالنا في عيالي إخوة وصلا وديكت بيش شهيدات كم حمية جابت وان ماجي كم وقالك ممنون بو ريا مسعود بايزاني داي الحمد لله بكيف أخوتشو بخدي كيف يبو تشيبي حتى تشو يويري إن شاء الله بسلامتي بزفرنا وين في عيالي إخوة حمي بيش مرقيت كوباني حمي كردستاني إن شاء الله أفدج منجي بلا خوش مفكت إن شاء الله بنا دولة بشتوان بشكت إن شاء الله سلامتي بزرنا في عيالي خدا بلادي دلينا من تمام الحمد لله مباشن بس بسلامتي بتمالي. پێشمەرگên هەرێما کوردستانی di sengerên Kubanê de şer dikin û bi nemalê van pêşmerga jî piştevaniya xwe didine diyarkirin û hêvî omîda wan got serkeftina bi dest xwe vebênin. Bo bername Ark Cemîl Osê Komelgeha Muqbilê.